Da, čekam. Šta? 3, 2. Ajde. Čast. Ko nam se sjetio pridružit? Di idemo? Tamo, odakle smo došli. Odakle smo došli? Ja ne smijem da kažem. Pridružila nam se još jedna mlada poduzetnička nada. A kiš danas kasnije ode. Šta ćemo kupiti? Čokoladu. Zašto idemo u Pevex? Naš čovjek udari da dobimo bolovanje. Nama ne treba niš debi. Ili ćemo malo jače uzeti, ovo je baš malo pretanko. Ljutak in his natural habitat. Ovo nam ne treba, je. Šta imaj sa reći njegova sranja? Sve se gleda. Evo nas iz Pevexa. Šta skupio? To. Šta je to? Šta radimo danas? Pivač, boreri, neki retardirani držači za kablove, tiplovi i kablovi. I baterije. I baterije. Danas spajamo svjetla, mislim ja spajam svjetla. Dobro, ništa, idemo. Idemo spojiti svjetla, idemo napraviti garažu da izgleda presentable. Trenutno je sad ovak, neće biti niš bolje, sam da znate. Ali to je to. Ivane, kreni do osigurača, javi se na mobitel. Ej, kura, tebe nazovi. Bi meni mobitel. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. Da, čekam. Isuse Bože, kako sam to? Još se samo otkinem, vrate, i pustio. Put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Čekaj! Aj, pali! Da, gasi! Možeš ostaviti upaljeno u biti. Zablindirao sam, lijepo ga da ga razvučem, ali ovo drži. Držati ruku. Ručiti još stanje. A mene svak, ja ne znam, di su sve kablovi prolaze, brate. Prolaze nužno. A? Opet, a? Ne, nekako. Jesi li? Čekaj. Nije tebi rekao. Kako ću ga našao? Sad je pala cijela lampa, aj recimo da ću dobro. Dobit ćeš Isuse Bože. Kiš. Success pojao. Mislim da da. Ivane!
Ajde na sreću. Ajde, pali. Na sreću. Čekaj da ja izađem na sreću. Što je dobro. Da si i to dočekao, a? Evo svjetlo, na. Šta ćemo sad raditi? Koliko je jako? Mijenjat ćemo ulje, na. Evo. Sad se moramo pomolit sam da nas ne ubije nešto. Pa ne budeš ništa. Mene najviše strah onog tamo. Gdje je to bilo kad smo važili? Ovog tu. Ne, ovog tu. Ako igramo neće. Ovo će se sve morat popraviti. Za koga je da uradi? Sam ga guri skroz po točko. Ovaj ti ne stoji ravno. Sam ga skroz po točkove guri. To, i nek odmah krene na to. Tako je najbolje. Pazi, Lipa. Još. Prvo, trebam kantu koju ću ispustiti tu. Ajmo početi od toga. Evo ti za ispusti tu. Evo, gdje je mali sad, gdje je mala račna? To je Ljuta koristio. Evo ti. Koristite treba, to je jedini istina, ali što imamo s tim kompletom. Šta ti? Snimat svoj POV od ispod. Treba se blicu uključiti. Šta je zadnje što žena vidi? Ne znam šta je snimam. Eto. Aj daj mi 17-icu za početak. Ako majstor kad ne zna od prve koji je ključ. Bravo, šutni mi to u glavu. Legendo. Ne znam iz prve, a? Jesi ti to stavio na otezanje ili zatezanje? Zateže su desu, znači to... Ja, kupališ auto da kreneš od košarovi da staviš šarav dole, ne bi curi tu ide samo znam. To se drkali čereno sam nogu. Jebo majku. Skoro sam sam sebe zveknio sad u glavu. Evo ga. Ne curi još, ali će sad. Ovo, moj POV će biti na sve strane. Boša, možda imaš foru kod Boša kad skupljaš ove tu. Ono tu. Znači, čice imaš kao, kad skupljaš dovoljno vodila, možeš uzeti. Stvarno si promašio. A i to je kamera. Malo sam promašio, dobro, nije strašno. Što kosijaš pa? Nije ja. No, podloška je zapravo. Bajce, znači. Kažem, mali seres napravljen prije 50.000 km. Idi ga majstore! Došli na. Snimite prvi trenutak. Radio, dječak. Jel ti radio? Ne. Pa radio je, zato se i zove radio. Da radi, zove bi se radi. Ja, to je curla. Piši natra. Šta pre... jao, leo. A? Nije mala, je nešto pobjela. Joj, gole. Joj. Sad ranije nisi okrenio te kameru. Reći kutiju da ti dam. Bog te nad. Pa daj sačka da ovo dole isto. Baš još malo. Ajde, kutiju me. Daj, ja ću. Pokreni. Dobro, To šaraf i bog te. Ma nije to si čupa van. Pusti ga.
Ali ga je zagrizo. Džabe to Nije, to se samo mora iščupat van. Ja mogu iščupati. Aj stavi ovo, ja ću go zgripat s ovima, ti ga... 3, 2. Čovjek, sam jedino što na golfu radi su zvučno. Ma zajevam se, što je najtužnije, malo sam sad gledao golfa, doslovno je sve ispravno, sam bi ga trebao to izravnat. Od drugačije ga nismo uskinuti, ali nema takvi navoj da se šarafa više. Daj mi brake cleanera. Pijem vas. Šta vas da? Čiste. Konju čovjeka. Ima priliku uzeti rukavice. Ne, brat, ide golim rukama glumit gospodina doktora. Kako ide majstor? Ko radi dobro je. Daj mi novu rukavicu. Ti ko doktor? No brate, ne želim sad ulje opet vratit nazad. Brate, stavi šaraf mineru. Daj mi novu rukavicu, alo. To. Šta ću ti rukavice? Da ne vraćam ulje nazad, kad ga skidam sam ga vraćam. Ne kužem. Bez rukavice za tebe. Evo, pičku kurac. Pičku kurac. Iduće na godinu radimo filtere. Kaj kriza je. Ajmo napraviti naše filtere ulje. Doslovno. Patentirat nešto. Gurneš. Ak mi budemo nešto patentirali, mali servis ne znamo napraviti kak spada. Nije bitno. Ali onda kužem koji se stavljaju filtere, to koči auto. Direktno prolaz. Nemoj, ali neki sam napravila za tvoje tako keše. Ne može. Još malo kaplje, ali to je ništa. Nova podloška je tu. Daj mi brake cleanera. Potrošili ga. Nema više. Za šta si ga potrošio? Reci da je za ruke, ubiću te. Nismo za ruke, za prste smo. Jebat ću vam mater obojici. Ali jebem vas, ali stvarno ste retardirani. Ja nekad nikad i koristio majmune. Brake cleaner za ruke. Pa to je Kiševa ideja bila i zadnji put. Kaj daj mi da čistim ruke s brake cleanerom. Brake cleaner ladno košta onak 5 eura. Sjakli što stiš krt. Družno, imaš safon. Pa stavi ga, donesi ga, ajde. Podloškom sam. Pa je vliješ mi. Ovo je onak možda najgori video koji smo snimali. A? Biti najbolji. Ovo je? Da. Možda imamo ljutak. Sjebali BMW. Par imamo clickbait naslova. A znate kako garaža izvana izgleda? S ovim svjetlima. Majke, ga staviš tamo... Još da nije BMW gore. Još da nije BMW gore. Šta bi ti da je golf gore? Ne možeš gore od golfa, je. Aha, pucaj nas. Kako pije jebak. Može jedan. Čekaj, di ti druga puca. Čekaj. Neću sipat ni ovo do kraja još. Pa zašto je još curilo kad sam parao. A dobro, to je ono slinilo, to je neki dobro, ali ima još i u ovome. Sad ćemo me provjeriti stanje. Ma ne posipaj još sad. Posipaj to sve bez jedan. 3 litre ulja sipaj. To smo bog ti sipaj to sve. Idemo malo viška, nećemo niš biti. Pa da uzmem. Ali najmanji problem šarafit, malo šaraf ispustiti i uzeti ponovno za 3. A koliko to ima litara? 5. To ti je dobro.
Isipat ćeš još pol litra i dobro je. Zato. Malo račno. Za ovaj. Nemamo zapravo bolje kameramana nego Kiša, to je sve snim. Sad nek tak nastavi. Pa ovako nekako je bolje kad me pitao ono, da budem u videu ono, to je vaš kanal, realno je bolje da ste sva trojica u videu. Mi koji smo ovi statisti. Šta ti statiraš? Jebem ti Boga, Kiš! Pa ja tu namještam, on povući jebenog prst mi skoro predsviku, brate. Možeš ti to dosta. Malo break cleanera po masci. Sad janje od ove dvije. Improvizirano, nego što je dosta. Dobro, čekaj, do golfa ne krenemo rastavljati karti, pa švić na improvizaciju. Puno se držao. Bio sam jedna. Onda mi radi ručna, jer je dobar parking. Čekaj, sad ćemo isprobati ručku. Dobra je. Radi. Pa izbaci iz parkinga. Testiramo ručne povoljno. Nema ja. Situacija. Uglavnom ljudi, ostavite like, subscribe, share, neki komentar. Može. Napravili smo lijep posao danas. To jest ne znam, će to biti 2 videa, 1 video. Uglavnom, Jedan sve. 1. Ok. Sretna nova godina unaprijed, pošto će ovo najvjerojatnije izaći za novu godinu. Tako nešto, da. Zapravo trebalo je sutra izaći, a izaće za novu godinu. A nije uvijek. Uglavnom, u idućem videu ćemo raditi, Bog zna šta. Ne znam. Za sad smo najvažnije, najbolje napravili, što je veliki plus. Zapratite nas na društvenim mrežama i to bilo to. Ajbo.